ye hu hwamo ne nchiri ma hwamo nti asam no esese ye sekire no ne ye kan ye so waje de oya paba bechinase nti ose bebi aduro no ohu ne onka bio vado bia wodo Ghana na ochi oman no asepa no one no be ya adwen yes one way ya mekura me kan bi behind the scenes before we came Obisa me Ghana be ye ni Obisa me eto bibia bisa waye me so sometimes me tie news because I na me koma ya na e ha madwene medwene ho a me ntiase na ne wo ne say me gidi say mampanyi na Akufo Addo wadi Ghana hwemo pa adai in terms of Galamsey issues well let Ghana down pa because no ye bema one mo aye ni party ma ene wo me wo akire nyina eni pefe se sane na osikti a odidi demonstration nim ne ne kokudro amanfo hwe saa ne ma no ho edi bua se papa yi betumi aboa ye mani ma bi atisi efiri ho in fact na Galamsey ka ho na corruption ka ho ohun an economy ne ma bi na de gina to and they after 6 years Saudi papa to nsane ani da wo hwe nia akoso abesi sabre ya me o convince me say yen trust no I will agree with you. So it's as simple as we disappoint Ghana. Simple as that. I didn't think necessary to me transfer work on imprints as well boka. Enti o party members wo me support to yening wo me pushy war the say enti no we jam but nipa no to me fair chira wo mu na ekran fidi akese ene ahowo collaborate a wo mu say yen sase yen kokofuo ensuo say yade a ede bre wo mu ati ba bia Galamsey ekoso aditi no se basa aden ne se basa nye me ya ne se emfasodi a yenya free gold no bu no emwa Ghana wo emwa Ghana kora even woman kasa kora di akotin wo mu no abrofo ne nya mfaso esen wo mu abibifo na wo mu do wo nsase me ma no manana no mu himfu bi nso hyehyem bie ene aban no nko ofo eye saa ne ma no ya adwen ususu se ede ne yepese edi gyanchirima enti media me fi se bibi o esese ye na esese ye ma Galamsey issue no be one of the main issues obia opeso ogina bia you be some questions about it ye serious ma eno ebe kan de ma ye be gina so de tu aban ye de aban fofraba because ye ntimi ntina o medipa kakra bi 20% of the population one selfish ade nti and say ye dachi ensuo hia ensuo ye very important wuntimi chechire ma obre ensuo enka ho wuntimi chechire ma bra nsase nka ho nsase sam no kra de nya ne Galamsey nko e wo say ye hwe no holistically na nka be ya ye mfata bodin to nsase so ya bra Galamsey abra nsase ton for be 5 years ne wiade ye na he ye na he say ejabo adhwe se ekwanya hemfo no fa so mo ton nsase no ahemfo nimbi binum thank you ama ekro no adantie nko na ni pesi hyeno so pawo ye chichire man sa semi detached houses ewie mu neguo no egu o ye den eti efusase anke bia wo faka bese free an joso a wo betima ko wafuo mu no ni nyina dane adansie dan ana dan so nya fe o tan efise pressure ewo nipa no so say baby a wote no ye agine sikapudu a ontimi ntua enti wanfa sikapudu no ene dia quarter plot oboke hu enti ubehwe no na dan no kra osie no oni permit enkrata bi ebi kra di ho adanse ebi kra di allocation paper enso nam say bibi kakra bi say receipt e cheso ato asase na ebi sida najo wow area bi on my those times I eat at Asman's area on mona omoto asase ma wa am the buying important was cratchy Daniel diamond there ti anajo be
10 na ayi former ne Messi obeso ya no pa dynasty ho wani be ba wo so betwam na Orlando ne aboso and I want to be see that bro because a quite we are so page mu amafo be ba ho and very bad in the sense say material kra o mu di see die no say wo kɔ dan na say me ko expect dan bi but me sa boom sia o ti sa na me ra ho go sa dan we nipa da sani na ba betrem emfidu do send betimi esi atakwa me da kra dem o oh that ya kon sa emoye atakwa me day that was day atakwa me dan ya Mr. Boaje omusi ebesi na wa hodin che cement da bebre e wa hodin che cement da bebre because omu ye ni ye enti we ye ni ye materials no enti media mesira mu ada yentumi kan say eyasem a enye news nti ye brush na under the carpet ejansa ensunsan so a edi bebre Ghana nti esese oman no timemfo ma ye ni bre media me instigate obi say obi no ana me ne takrade radio bi kasa me ka say it's not good so be instigating ni pa say o mo be route ni sana no itiambra me no lawlessness there I don't support it at all. But ye educated citizens no mo hunu abato so mfaso na obi anti ase se utumi no abato endi saban bi ba no ne party di hwam a wo de fa kokromoti fa twen no fa kire ni nyansa nia esi ya ye kire na Addo ni MPP bibi kakra last 4 years no if they don't change we should teach them another sense. Now ye ne satu abato they will learn a lesson. Both parties will not take Ghana for granted. If it says you trust my party do binti a man for fee say Ghana nyina NDC Ghana nyina MPP what about ye ya da musafo yenso yenye den yenso ye no man kokosobu na na etie wo twedi ampa wanye abro o ma ye wedie na wedie te sasase woni bada sani wo wiase a wo che wabrabo a wo bo nyina no ne a wo be decide so do body en wasase yantama wo che so ebeye no ene na kire wo daachi but you say ntasio atiase good now we can catch a conclusion now we say obi a we say di padua nyankopon be say no me gidi se sabre no na asomafo de adifo no kiro enwuma no ato sa no se nanka di ye no wo hoso obu nim se Galamsey bi be ba come de kan ho se wa wo be say wasase nyame be do me be say aden yes ye ho sa sika fian wa binti sika dipa kakra bi ne somo ye ne aka nyina no emfafa so bi emreye na ese niema bebre ensase sem koko tete kwashi kofa koko bai Ghana current mention na ni onyam sa na chidifo yetimeti sika bi okoko so de to se enam se papa na di bai nti enyenka yedum ye fama na busua na so obi nkran se so obi de pefra blochire ba Ghana onim se oman ne be kai no enuka yentimi nyei ni yesa biusu koko no simply because of gold. The gold na so far so anything. Media be year pay. Tie before say election be ban there's another remedy. Yan fa judgmental prayer wuram. Wo bibiara wusu usuro nyame. So ye mampanyini so ye vice so ye hwan wa wo se kire bia wa nya Galamsey nyame ntua oka. Ne burunu yasa. Burunu yasa. Ne pa nyame yetem wo wuram. If you say yeah, oh my yes. Yeah, me say you go gunsio. What you say? You go gunsa. It was nyame. That's what I believe. Ade ogidie no. We destroy our mind no. They do a back to one so a. Wo party crowd do ho bagim. Wo party entimen winning. O man no yes serious wa man your force so a. Me na make catch they will change the dance. They are dancing the way they are dancing because we are playing the music for them. I don't know yes sir. It's very bad. Intimidate and Addo there. Where do you hammer? Nanka mwene na dia kon resign. Hey, yes, because of the presidency. extra. Omanya yetimu asofo timi sori be ka say party we anweni am de be babo beto. Ampa party ni lusu no ada so to say me yosofo. We are not honest. Oh, hini so be kind. Oh, hini so be kind. We are not honest. That's a simple put. Then some me article of the by me see 80% of politicians and people in power, authority are dishonest people. And that's why Ghana is suffering. That's why we need Canada now. That's why we need Canada now. 80 people for betting me and no my you know when you be that. Or when you kwa bontin ko bisa chameni one former son to fem.
Eni pa gyina ni nyina ye party abakwasem na omo keka. Enu abitie bi ha. Be serious ah. Baby ayadu nya party abakwasem. Enye ni okọ demonstration. Enye ni obuama MPP ye bi branch. Eni ntoato asa no. Yepe unipa ombetimi ama baby a omana ko duru no asese ye pa yasuma. Ye hunu ye hono. Dramatically obetimi big change abambe nipa etimi ye feel sampa be Ghana ni ba. And for you it's kind of say me know what here. Oman about 70% enije bi enu osom ye Ghanaians. I'm telling you. Because abrabo obubo ni nyina no omo bon o ma de second class citizens. Just no happiness.